Hagasngi ke baulat ke jela UCH Vijaya Shankar ulapan bam Smai ya prangot ki Myntri bathamai ke sarkar MDA2 ki bakanthop ya arngot ki MLA ke UDP beruwai naki ude ukli do ke parti Henry. Lala bansaki bau bak pol lingdo uklam poi sekate ke jing pentian bam Smai. Ke jing ja jang bak pol kalabu yo dak jing keli ha ki babon badhaba keli ya kani ubak Metbah lingdo ubalawan ha ke jaka jang bak pol ulaong. Bagi jing bam poi ubak pol syaka jing halang kedai nomor bau dang Bunkam ban pendap ya ki kam hapo ke Ophis Kam jong u ke badan khas sekretariat. Ibu pli minta kesini ketika sini ke bah kado na kalian tu ikut minister so idang don katukan ni kam ki bekerja ki bayi hapan pendap apa office so kita kalau kau ini kita bayi sunatan poin ni dan leba Shillong ya untuk ki abun yes Habatin, pej bahagi kishab plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kishab plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat akabatau bha. Kam kata ikadur jingki marbam ka jingmat lani ka rukom shed yaki. Balehi panai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Kakot kakia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan ra shapi lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya